Dobrodošli dragi bikovi, dobrodošli na moj kanal na još jedno tarot otvaranje za vaš horoskopski znak. Ovo je bezvremensko tarot otvaranje, znači ja sam uradila već 3 tarot otvaranja za vaš horoskopski znak za mjesec decembar, pa sam htjela da uradim i još tih tarot otvaranja, jer takva mi je želja, a naravno da oni budu bezvremenski, da nisu ograničeni za nekakav vremenski period. I ovo su naravno generalna tarot otvaranja, neće sve ovdje rezonirati sa vašom situacijom i ja uvijek svima kažem da koriste svoju intuiciju, da se oslone na svoju intuiciju kad govorimo o samim porukama. Jer ja nekad mogu krenuti da pričam o tome da je kao da je to vezano za vas i vašu osobu, ali vi vašom intuicijom možete znati da li je to možda vezano za vaš posao i planove vezano za karijeru ili nešto novo što vi u životu želite. Znači, tako gledajte i posmatrajte ove poruke, jer bi se odužilo kad bi ja svaki put zaustavila čitanje da nekome kažem da li je to vezano za karijeru, jer može da bude i karijera, može naravno da bude i ljubavna situacija. Pa da krenemo, da vidimo šta je to što bikovi treba da znaju. Nešto značajno, neka situacija što ih čeka ili se možda već počelo dešavati. Bikovi. Naravno, pogledajte i sve ostale čitanja za poznak, mjesec i Veneru. Da vidimo situacija. Situacija za bikove. 2. 8 čaša i 5 mačeva. Neko ovdje pravi planove, ima želju da ili napravi nekakvu promjenu ili da bukvalno da odšeta iz nekakve situacije zbog nekakvih rasprava ili se možda to već desilo. Da je neko već okrenuo leđa ili se naljutila osoba, jer 8 čaša to je neko već kad okrene leđa. Već govori i priča i planira o tome kako će da ode ili tako nekakva situacija gdje je nešto, znači vidimo čaša je ovdje prosuta pa neko može razočaran, a naravno sa 5 mačeva to je nekakva rasprava, ajde još jednu kartu, bila nekakva rasprava, nije se moglo naći nekakav dogovor, bilo je nekako i konflikta. Slično ovako nešto imao i o ovom, samo kod njih situacija bila 5 mačeva. Ajde još jednu kartu za ovu situaciju, opis ove situacije. Opis, šta pogoršava ovo. Da, neko želi da ode. 8 čaša i kočije zajedno. Kao da je neko možda i otišao. Mislim, ovdje, pošto je ovo bezvremensko čitanje, bilo je konflikta, nije se moglo dogovoriti. Emocije, vidim, emocije su ovdje bile povrijeđene. Neko želi da ode ili je neko otišao i to je situacija. Ajde vidimo razlog. Opet 2 karte. 9 novčića i 3 mača. Neko se osjeća usamljenim i zato neko želi i da, kao da želi promjenu. Znači promjena i kočije, jer sa 8 čaša i to govori da nekome je nečega dosta. I konflikta, a vidim i usamljenost, jer to je razlog. 9 novčića. Neko se ovdje, vidite, zatvorio, pošto ovom špilu malo drugačije izgleda. Ovdje neko nije zadovoljan. Uglavnom u 9 novčića vidim neko ko je zadovoljan svojim zidovima i svojom baštom. Ovdje vidim nekog ko je tužan, ko bi htjeo i želi da napusti te zidove. A postoji i razočarenje kao razlog ovdje. Zašto neko želi promjene? Kočije su promjene. Odlučnost, želite snagu da napustite nekakvu situaciju. Da li u fizičkom smislu ili da se riješite nekakvih problema. A zbog tih problema ste imali nekakve konflikte i možda nekakve rasprave. Neko je možda već okrenuo leđa u ovoj situaciji, neko se možda naljutio. Uglavnom vezano je za nekakvo razočarenje. I još jednu kartu kao razlog i da vidimo da šta slijedi.
3 novčića. 3 novčića, ako ćemo da gledamo kao razlog što neko želi napustiti situaciju, neko želi stabilnost. Ovdje već ima nezadovoljstvo, samoća. Samoća jednostavno neko... Znate, ona vrsta samoće kad vi osjećate da ste u nekakvoj situaciji sami, možda je potrebno neko da bude uz vas ili da vas podržava, a podrške nema. Jer kad imate 5 mačeva, naravno tu nema podrške. To je nekakva rasprava gdje neko gleda opet nekakve svoje interese. Mora da pobjedi u svakom argumentu. Zato i tuga i želja za promjenama. I želja da se tu napusti, se nešto promijeni. I to je to i razočaranje. 3 i 3. 3 novčića je lijepa energija u smislu neko želi da se dokaže. Znate svoje vrijednosti. Znate koliko vrijedite, šta želite i idete, želite nešto novo. Jer sa 3 novčića je osoba već se okrenula nekakvim novim stvarima. Da razmišlja šta je moj talent, šta je to što ja volim da želim da uložim moj život i vrijeme, da li vezano za vezu ili nekakav posao. Znači, može da ići u svakom pravcu. Uglavnom vidimo nezadovoljstvo, razočarenje i neko želi promjenu. Da sebe, jer zna svoje kvalitete. Vi znate vaše kvalitete i vi želite nešto novo, stabilno. I da vidimo što slijedi. Kraljica novčića, pa to smo mi i rekli. Vi želite stabilnost, vama je stabilnost važna. Evo stiže kraljica novčića. Vidite kako ona sjedi ponosno u smislu zna svoje vrijednosti. Njene vrijednosti. Sad, znamo mi da je ona po pitanju earthly energy, znači ona je zemljani znak, a i vi ste zemljani znak, znači vi ćete se osjećati u vašu ličnu snagu, vezano za situaciju, naćete vi. Možda kad vi okrenete leđa u ovoj situaciji i same kočije predstavljaju vašu odlučnost da napravite promjenu u ovoj situaciji. Da li novi posao, da li okretanje prema novoj ljubavi ili nekakve promjene po pitanju tih stvari. Uglavnom, kraljica novčića je tu ono što slijedi kao dobar znak da ste na pravom putu, da vratite tu stabilnost sa ova 3 novčića. Jer to je vaša i želja i razlog za ovom promjenom koju želite. Je što želite da se dokažete svoje vrijednosti. A to su te vrijednosti, te kraljice novčića. Bez obzira ako ste i muškarac, bez obzira. Mislim, to može da bude vaša energija. Kraljica i štapova. 2 kraljice, 2 snage. Ne mislim da je ovo nekakva druga osoba, jer nisam vidjela štapove ovdje. Ovdje samo vidim ambicioznost i snagu ličnosti vezano za stabilnost, za kuću, a vidim i ambicije, strasti neke, želje da se dokaže. Ajde vidimo. Naravno imam još 2 karte i onda ćemo ih sve potvrditi, pa ćemo imati više informacija ko je naravno ova druga kraljica. Možda je neko drugi, možda je tu druga osoba o kojoj vi razmišljate, koja je dio ove priče s kojom ste bili argumentima, pa ona stoji uz vas. Da vidimo šta se dešava ovdje. Dvije karte. Vitez čaša i 7 mačeva. Za mene vitez čaša kao da nešto nudi. Vitez čaša je onako pod utjecajem emocija. I tako da on nekad i razmišlja o recimo ako je bilo nekako konflikta, ako je to ta druga osoba, kao da nudi šansu neku, kao razgovor, kroz nekakav razgovor da se nešto ispravi ovdje. A 7 mačeva, zato mi ću ja izvući još karte, jer ovo mi sluti na nešto što je ili nepoznato ili opet neko ne može se dogovoriti. 5 mačeva i 7 mačeva, opet slična energija. I ovo ste imali i ranije
I ne valja kad se ponovo pojavi ta karta ovdje. Vidjet ćemo zašto je ta karta tu. I da ih potvrdimo. I sad vam pomaknem da ih bolje vidim. Vidimo bik. Za neki od vas, opet znači, kako miješam, gledam ove karte, izvinjavam se što ovako stanem, jer dok miješam ja i razmišljam o svim ovim kartama, ako je ovo ljubav pitanje i ovo je konflikt i neko se razočarao i napustio ovo, moguće je za neki od vas da karte upravo u stvari pričaju šta se desilo. Umjesto šta slijedi, kao šta se desilo. Da postoji ovdje neko je jednostavno otišao. Jer vidite i ovdje neko 7 mačeva, opet nekako napuštanje nekakve situacije kukavički, tako da kažem. I ovo ponašanje sa 5 mačeva i to je kukavički, opet neko gleda svoje interese. Pa kao da ta energija i dalje tu o njoj se priča. Kao da malo govori o nekoj nezreloj energiji te druge osobe. Jer iako su čaše, vidite čaša, jest on romantičar i to, ali možda se zanijeo nekakvim emocijama i vas ovdje razočarao. Donio tu energiju te 3 mača, to razočarenje. Samo sam to htjela pomenuti, pa ajde da potvrdimo. Kraljica novčića. Mjesec. Vaša snaga je vjerojatno i od toga da ćete vi prevazići nekakve strahove od, ne znam kakve strahove ste imali. Mada je ovo, mislim, prije nego što krenem dalje, znači mjesec, kao mjesec je povezan sa vodenim znakom i sa ribama. Sad, možda je to vezano nešto za ribe, ali ne mora da znači. Zato ja i nemam naviku često da govorim koja je karta vezana za koji horoskopski znak. Ali vi ćete prevazići nekakve brige. Briga vezana je za put. Znate, vidite, vidjela sam ja i ovdje put. Neko želi da napusti ovu situaciju, da okrene leđa ovoj situaciji. I sa kočijama i sa ovim 8 čaša. Ali normalno to je nekad nije lako. Jer i ovdje je bilo nezadovoljstvo. 9 ovih novčića, neko želi da napusti situaciju, da okrene leđa i da izađe iz tog stanja. Mislim, taj zid u 9 novčića možda predstavlja nečije, kao kažem, psihičko stanje koje žele da napuste, emotivno stanje koje žele da iskorače iz toga, da vidi šta je tamo iza, šta još novo u životu im ima. To je to što mjesec predstavlja. Neko želi da ide, da vidi šta ima dalje. Želi neko se uputi na nekakav put i postoji normalno strah šta se može desiti u budućnosti na tom putu. I vi to možete prevazići time svojom ličnom snagom. Snaga koja dolazi iz vas. To je ta kraljica novčića. I prevazit ćete nekakve vaše tamne misli. Da vidimo kraljica štapova. Nezadovoljstvo. 4 čaše. Nezadovoljstvo. Mislim, možda je to vaše nezadovoljstvo sa ovom kraljicom. Emotivno nezadovoljstvo, praznina. Možda vi osjećate prazninu zbog ove kraljice ili ove osobe, da kažem. Ajde još jednu kartu, pošto želim više informacija. Da vidim da li će reći malo više o ovoj osobi. Ko je ova osoba? Ko je ova kraljica štapova? Ko je kraljica štapova? 1 novčić i 3 štapa. Ovo je osoba kao da je otišla za nečim novim.
Vidite, 3 štapa, neko gleda u daljinu, neko je nešto već započeo, poklapa se energija ove kraljice štapova sa štapovima i vidite ovdje, okrenulo se nečemu, kao nečem novom. Ovdje. To je bilo i pitanje ko je ova kraljica. To je osoba koja je krenula negdje dalje, koja je možda i napustila ovu situaciju, okrenula se nečem novom ovdje. I da vidim vitez čaša. Vitez čaša. Možda je to neka nova osoba za vas. Vidjet ćemo naravno. Preokret neki. Vitez, čaša, nekakav preokret. Kolo sreće. Nešto novo. Jer kad se kolo sreće okreće, mislim, situacija zna da se preokrene. Ajde još jednu kartu. Zašto? Još jednu kartu za viteza čaša. Kolo sreće i smrt. Nekakav završetak. Ali nešto donosi nekakav završetak. Smrt, čija je to karta? Sačekaj, smrt, da li oni imaju svoju kartu? Da, oni su isto vodeni znak i oni su škorpije. Mada meni više liči na nekakvu vodu, ali rekla bi na vodeni znak, nego što je to možda škorpija, jer mi gledamo, mislim, ako je za neki od vas to nešto novo što vam stiže u život, jer ovo je nešto novo. Završetak nekakav, preokret. Znači dolazi sa ovim vitezom čaša, dolazi do nekog preokreta i taj preokret donosi završetak. Ajde, završetak čega? Taj vitez završava nešto. Što vitez završava? Ljubavnici. Ovo je meni, ja i dalje mislim da je ovo nešto novo za vas. Zato što imate kolo sreće. Nešto se preokrenulo. Nešto je krenulo. Na primjer, uvijek kaže mislim, bar ja kažem, za točak sreće, kad imate osjećaj da je sve stalo, kad se ta karta pojavi, označava mi da će se nešto pokrenuti. Nekakav završetak, pa ljubavnici ovdje, opet nekakva odluka vezana za ljubav, šansa za ljubav, nekakva ponuda ili tako nešto. I da vidimo još jednu kartu. Ili je ovo, mislim, ovo je definitivno ponuda. Sad, da li je nova ljubav ili stara? Možda su se one razočarale. Vidite, ovdje ispod ove kraljice štapova stoji razočarenje, emotivna praznina. A ostale karte su bile da su se oni okrenuli bili neko vrijeme nekakvim drugim stvarima i otišli kao za nečim novim. A vidimo, ovi već vidite se vraća sa nekakvim emocijama, pod utjecajem emocija. Želi nešto ponovo, taj točak da preokrene. Smrt kao smrt, znate, nešto je se završilo, ali mi znamo da taj završetak označava početak nečeg novog. I ljubavnici tu. I da vidimo 7 mačeva. Šta je 7 mačeva? Sedam mačeva sa 4 mača. Komunikacija možda ili nedostatak komunikacije. Mada ja njih ne okrećem naopako pa da kažem neko je progovorio. Ili je možda ovo stalo, nešto je završeno sa ovim ovdje ponašanjem. 7 mačeva govori o nekom ko
opet kažem, ambicioznost, neko gleda svoje interese, pa je nešto stalo s tim, neko je pauzu, možda nekakva promjena u nekom u smislu ono što su nekad radili, gledali svoje interese i znate ono kad imaju nešto, a žele još više. Kao da su se promijenili. Kao rekli su, nema više ni borbi, nema više želja da idu tamo da traže nešto drugo, da traže još jedan mač. Smirili se. Ovdje se neko smirio. Još jednu kartu. Kralj mačeva. 3 karte, sve mačevi. Mislim da ne miješam sad sve ove znake, jer već smo govorili da ovo je nekakva vatrenost. Ovdje se neko uozbiljio. Ovo dolazi ozbiljnost. Jer ovdje vidimo sa 7 mačeva nevolja. Znate samo kad kažem neko uvijek kupi recke, ako je ljubav, ako govorimo o varanju ili neko gleda tamo negdje šta ima dalje. To je prestalo sa 4 mača, neko je odlučio, nema više toga. A ovo je ozbiljnost, ovo je odlučnost, zrelost. Govorimo logička, realno razmišljanje, ovo je neko na kog se može osloniti, mislim, ozbiljnost. Njih ne zanima ni varanja, ni ljubav, ni preljube, ništa njih ne interesuje. Njih samo, mislim, oni su jako ozbiljni, posvećeni su nekakvim drugim stvarima, ne tome. Znači, nekakva promjena u vašem životu i dolazi. Možda je ta i naznaka sa ovim kočijama promjene. To je nekakva odlučnost da se promijeni nešto ovdje. Jer bilo je konflikta ranije, nekako nezadovoljstvo i rekli smo da je bilo razočarenja u prošlosti. Želja za promjenom da se ulaže ovdje u neke vrijednosti koje vi vjerujete da sa ta 3 novčića. Vraća vam se vaša snaga s tim što ćete pobijediti ovaj mjesec, ovo nepoznato, ove strahove nekakve vezano za nešto. I vidimo ovdje nekakvu osobu koja je bila avanturista, koja je otišla, ali se ispraznila. Sad se ovdje neko vraća ovdje, želi nešto novo i želi ovo, želi ponovo nešto da započne. I koliko vidimo ovdje neko se promijenio. Ja se nadam da je ovo nekakva njihova energija, ove osobe koja se vraća, da su se bukvalno iz vatre, iz te avantura preokrenuli u nekakvu ozbiljniju energiju. Dobro, dragi bikovi, nadam se da je nešto od ovih poruka rezoniralo. Znači, ovo jeste bezvremensko tarot otvaranje. Ako nije rezoniralo, znači možda nije bilo namijenjeno vama. Biće još tih bezvremenskih tarot otvaranja, možda ćete se tu naći. Želim vam sve najbolje i vidimo se sljedeći put. Ćao!